MD woi, oke. Bulan. Mau bang? Dia. 10.000-nya sesukanya rokok. 10.000 gak mau dikenalan. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ari ieu bulu nahan dicampur jeung kadaharan. La ilaha illallah, ieu mah anak aing kabina-bina ting. Doangna. Ieu mah anak aing kabina-binaan. Bulu korong si anjing ieu. Ya Allah ya Robbi, deuleukeun dia apa yang gebe. Bu aing di mana ya? Di pakungna. Apa geus lempang itu ka kandang? Saya tadi Kang. Bagus oke budi nama. Warga baru doang lah. Bodi nama. Ingin goncang si Ujang bae. Bah, bodi. Neng. Saya ngegerohan. Dah, arek kemana? Arek Uwi. Emang terus di mana? Desa. Nyenak artis corona. Oh, karak ningali warga barunya teh. Oh, aya naon yang ngegerohan. Cuma yang kenal arana saha? Arana Ipat ce. Ipat. Oh, arana ce Ipat. Arana mah bagus. Tadi jeung rada budu geus seutik. Bisa bae ieu. Anggeus yeuh, kamerek balik heula. Oke. Dengan Randi teh pemuda, pastina boga hentak kana urang. Mana bawang putih cebek? Dia di mana mulina nanti Baghdad. Mana bawang? Mulina di mana gitu beli bawang sih ya jauh-jauh teuing. Di warung. Apa tahun beli bawang? Ih, tenan geus asik nan gasak di tali nangguan. Singgir naon? Hah? Asa. Naon? Bukan dedeleun. Ai susuk na mana ieu lah? Ih, sisukna tadi geus. Ih, ka manakeun? Tadi. Ih, singgir bae naon? Oh, dia rokok kok. Singgir bae aya naon? Kira bae ge mau ngenak kok. Naon? Ih, sia gering tenan ya. Dengan cager normal. Pas singgir tengah radi. Ih, keharti enakan. Ibu Bikang, datang baru. Di mana? Sabar. Aya timunan Bikang. Aya. Emang mulung bae Bikang. Coba neuleuh bawa ka dieu. Kayak dibawa ke tadi. Geura beul melalanjung mending ngawinkeun sia ieu nya. Usaha. Geura eng masak pulang ya. Bapak-bapak, Ibu, nama Abi Tiwe sebagai calon Bupati Pandeglang. Nyuhunkeun dukunganna ka sadayana. Tongpo nomor urut kieu. Tepuk tangan ge.
Dile, itu nomor gapres dan nomor karte. Eta mah Bu nomor cantik. Tenang Ibu. Abdi rong kapilih jalan kurang bagusan. Tapi heula. Khusus kajali mah urang doang. Visi misi kurang, lamun abdi menang, abdi bakal nyangkung di mana-mana. Bu, ampun Bu. Ampun. Aduh. Ampun Bu. Harus dicong kunaon eta. Ampun Bu. Segini mimpi sih kan. Aduh. Ampun Bu. Aduh. Dia kenaan dong ya Dan. Ah, mau digarai hiji yo. Ya. Dia kenaan. Angin bisa jadi bupati, Terus jadi bodygarai. Delo hirup dia aja aing sarua mandalungan. Aing ngipin kos kitu dia. Teu bukuna gitu. Karena yang ngimpi aja maco. Dia manggipina kelebihan teuing gitu lah dong Medan jadina. Daripada kurang dia. Coba dulu bertonton. Su jelek ulah ngabas kos gitu. Aing malah lanjut dah ngomongin masalah politik. Gila ini ya. Ada yang informasi mah. Jomblo bakal naikkan ieu ronda. Hah? Ronda? Semenjak area lebaran haji, belum kepalingan, terutama anak kebo. Cenah ge. Terus aja ngambil untuk. Kepungguh, conge dia mah. Main mengayakeun, mainnya main mengayakeun, main anu molor. Ih, Lain gitu maco. Aing mesti yakin. Penting gak malam bisa ngopi-ngopi acan. Dalam gitu dia diturutkeun. gampang jangan sama dia. Mau kudu kalaparan kopi-kopi mah, tenang bae urusan aing kita mah. Ya penting lu bae. Percaya. Eta sabi Kang ya. Bodi nda bau sama. Kalapa kolot lain. Dugan lain. Kalapa norak dong nak. Kurangan poin ge. Nyai. Nyai. Harinya tos di mana? Tah, tos di gaha. Aina kakak manggil orang. Lain, rompoknya di mana? Tah, di pinggiran rompok. Kafe optik. Menang teu kepenting kaji amang karompok. Anjang. Oh, mangga kaji arek karompok mah, tapi ulah loba kayangnya. Saya ikuti doang. Kayak kaji mah martabak. Bila perlu mah jeung robagna, ku kaji dibawa ke rumah, nya. Mohon kaji, bade karompok mah diantos. Abdi bade uih heula. Oh nyai, mohon. Ja aing keur neangan kebo. Coba ku anjing tengok ka kandang. Lumayan, 400.000 kudu mangkal. Ih, si Boncos. Udah mau senang amat saya tak. Kunaonnya? Jaipat. Waduh, cemar nih dengan company. Cemar nih ngagaran Manohara. Manohara monyong sia mameureun. Ngorosoy cemar nih. Heh, Cil, kuharan amat. Nah, kepenting semangkal. Bang. Ih, kepo mama ya. Aya be. Oh, nyaho. Menang di toronannya. Ih, lain eta. Eta mah boa. Batu paknya cemar nih. Geus ka nyarik balik heula nya. Rek siap-siap OJM. Hari OJM nance. Penjas mantap. Sarua be boncos eta marek mangkal. Ih, geus kan kayak celana dah. Baru gue si boncos. Tinggal budak doang jelek, bukan di kerjaan.
Ronda yang mulai kita ini ya. Ini masuk yo. Tunggu aja dulu. Mau kita lebih penting. Jadi mau sore deh mau pabrik. Iya. Makanya tak kebo aing ya. Di kandang Luru aku aing, kembali kebo aing. Jangan aku beli si etai di Arab, kembali kebon. Apa lo? Apa kan kebun saja? Wah di dia, tanya nak kemana? Ini di pakung bereng lepas di sana. Atur tuan gue ini, saji namanya apa tak? Ambil tuan gue, pasti aing cekinya menang rokok di saji. Tak mana tanya si bule? Waduh, kebo aing maling. Balik lek. Woi, kebo aing, mau kemana dia? Balik kebo aing ya. Ampun je, ampun. Itu maling je bang je, bang je, itu maling je, ampun. Oh. Aduh, aing rezeki menang rokok, malah menang perut si Haji. Aduh, jadi Tepok tahu, tah. Tah, aing habis dia double genap. Waduh. RT dia tile. Tah, ini runtah dia nuku. RT dia tile runtah doang teh Aneh dia. masuk dia yo, bujak RT ge. Jadi pakai tah. Jam makanan ini merenduan. Segera kocok tah ini lambat. Pakai helm nih ya. Kieu jam bodoh mah. Hele bae. Aduh, mau jo. Kudu rumah saja. Jaga ti deui. Masalah nengnya, nengok bokolan saja itu. Si ngobok doang di mana? Dan semua Nah, nanti dia. Emang cowok apaan? Aing cenah geus dia ben jeung heula ih. nyampe gas bae. Bagikeun nah. Oh, ada jalan saya oe doang. Jin lalap gua. Pada kemarin saya tamat juri Jakarta dulu di juri. Berani kita tah. Ayo, tak mana ya? Hiji, dua, tilu, opat. Tah, jagoan hiji. Ay, kunahan dia. Center. Waduh. Suaraan dia kebo. Kudu main kayak ngeut. WJB, si masuk ke mana? Gua ngelamat yang kebodong ya. Ya, aing setan. Woi, Rat. Ya, bonto suang jurig badut dia. Ayo aja buku dekat bonto, ikunan deui. Ih, pong lo cek udah. Ya, aing kudu bang saja. Kumaha bieun aja bisa di kebunku kaji. Aing dek bandi kasih panas. Aduh, eta kebun si Haji doang mah. Lepas di kandang. Eta ku aing niatna dek dibawa ka mana? Aing sugan dibeli rokok. Malah aing dituduh maling, beak aing digugugan dia nyampe ke gila. Oh, berarti lain aing bae nya musuh si aja nya. Biasa gal berarti. Jangan penderitaan temen kayak dia mah disisirikeun. Adat mah dia musibah mah. Saya tak jelema. Maling dong saya tetap. Ada ya? Gantian kayu mah. Maling dianya. Lain Kak, lain. Ayo dia ngilu. Ayo dia ngilu. Sumpah mati Bapak Hansip, saya orang baik-baik. Biar saya pengangguran, saya tidak panjang tangan. Ada maling tuh rupanya. Maling? Di mana? Di sana. Mati Bapak Hansip, saya orang baik-baik.
dapat main sangka kalau tak ada buktinya. Saya orang baik-baik. Lo mau ngomong dia aja ya, ngilu kasih ustad dia. Tad. Woi. Enak ya? Yo tadi sih maling yo tadi. Sumpah modar Ih, nyaho aing dia tadi maling. Pokoknya kan dia. Nah, ini menjadi si maco. Lain kumaha bieu na ieu maco? Ih, kieu tad urang cerita nya. Tadi orang cek kebo suruh si Haji gitulah. Nah, sentena parum. Ya si Mamang ieu langsung nyewak bae kana urang. Ih, urang mata pacar kana urang manya. Main aja tarik maling kebo. Ja picurigaan bae ya banget nah. Lalu dina kalakuan age. Atuh ieu skulp deh. Ih, tendah deh. Sepaco ieu mah lup. Atunya ampura bae mah urangnya. Atuh ngaran-ngaran urang kayan keur genting ieu kieu lah. Lain penting-penting kieu ih. Ngarasakeun bae. Sang kopi tas ada. Baralik ampura bae burung. Mah ngampura yo. Iya nan duan be. Bisa duluan. Abis mah ke mana? Tanya ho aing gitu tadi sih eta. Nyaho kebo. Aduh. Ai tarang jakunan maco. Nengok kebo aing. Senter aing parum. Terus atuh kebo aciak-ciakan labu parum. Aing bogana deui nu ngajagaan dia mah. Oh, gitu. Itu berarti milik dia duaan. Si Bonto bengep ku perut si Haji. Si Maco bengep gara-gara disuruh si Haji. Rajang balak genep dia berarti taduan. Ngopi be urang male. Oke. Ya, enjak. Ieu mah kana aing-aing je rendol.